Halo guys, kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Ada Dek Jihun, ada Mas Abdul, ada Mas Riko, ada Mas Hanif, ada Mas Farizi, ada Mas Aska, dan ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan apa ini? Kepala macan. Mas Rama memakai kepala macan. Terus Mas Aska, buntut macan. Mas Farizi memakai barungan, barungan pink. Terus Mas Hanif memakai barungan, barungan hiu. Aska. Terus ada Mas Riko memakai barungan, barungan kodok. Kodoknya warna apa ini kok? Warna hijau. Riko kelas berapa? PAUD. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan, singa kecil. Dan ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan, barungan hitam. Barungan hitam sangar. Ayo dipakai Dek Jihun. Yuhun. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sakengahing papan panggonan kene. Pangertiya yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sakengahing alas glagah wangike. Ayo. Ya wes yo Dek Jihun duduk. Yo sekarang Mas Farizi. Wes yo Mas Farizi duduk. Yo saiki Mas Rama. Yo Mas Rama karo Mas Aska. Ayo le.
Yot. Iya. Iya. Kenapa dul? Ketake Mas Rama, ketake Mas. Yo wes yo duduk yo Mas Rama. Yo sekarang Mas Hanif. Yo Nip, mangan sopo Nip? Oh, oke, mangan jihun. Aku Mbak. Yo. Ayo nek ketubruk, ya ya. Ya nang. Ya nang. Hanif. Ayo jihun. Ben adem. Yo duduk yo Mas Hanif. Oh sekarang Mas Abdul. Engko Mas Riko engko. Ayo le. Yot. Iya. Iya. Wes yo duduk yo. Ya sekarang Mas Riko. Yoko go kodok.
bangsane para Gandharwa Sewu. Sumikira saka satenahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Riko, mana iki? Sumikira saka satenahing alas Ganggu cewek wey. Awas ya Mas Riko duduk. Mbak, ini Mbak. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.